Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар, достор. Азыр могу Ступинский проезд 5ке келдим. Аманаканын сервиси, Аманака. Бир жолу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аманака сервисинде мына жерде оклейкасы бар. Ушул жерге дагы мондой болгон Эва койруктерди алып келип коюптур. Бул акебиз ошол өзүңүздөр билсеңиздер керек, көп эле чыгарган Красногорскта иштеген. Местасы Красногорскта эле азыр бул жерде Аманака менен сүйлөшүп ушул жерге көчүп келиптир. Эгер машинага ушундай Эва койрук жасатам десеңер, телефон номерин жана адресин экранга жазып койдум. Келсеңиздер болот. Любой цветте, мондой чекелерин кызыл, көк, жашыл, өзүңөр каалаган цветте калымды алып жасап берет. Анан эң негизгиси келсеңер, машиналарга өлчөп, өзүңөр кандай калам десеңиздер 20 мүнөттө жасап берет экен. Баалар боюнча айтып берейин. Аманака. Басы боюнча. Басы боюнча экономдор 2400дөн бир ай акция кылып атабыз. Элдер сүйлөй берсин башка жерде 2 миллиондо. Бунун размери бул башка бул. Полный компактный болуп тигилет. Бул тегиз отурат. Материал дагы өтө сонун. Борту менен короче сон 2500дөн 2400дөн эконом. Комфорттон баштап 2700дөн башталат. Китайскылар 2800дөн. Китайскылар бир аз мультилиберал болот. Анан любой машинанын багажнигине дагы тигилет. Любой машинанын багажнигине өлчөш керек азыр. Устал 2000 любой машина айырмасы жок. Эконом, комфорт, танка, поезд айырмасы жок. Болду. Бир ай акция экен, бир ай эле болот. Туугандар акциячы. Бир айдан кийин мунун ценасы башкача. Себеби булар жаңы көчүп келишти, ошон үчүн акция кылып атат. Борту менен борту жок каалаган цветте келип жасатып кетсеңер болот, туугандар. Адрес ушу метро Пражский, Ступинский проезд 5те. Телефон номерин да түшүнбөсөңөр чалып сурасаңар болот. Келгиле, туугандар. Москва Ситиге келдик. Биринчи заказ. Rolls-Royce беле. Ассаламу алейкум, туугандар. Birinci mağan görseteyim 38 minütte cevap koyunç 993'e hem linye koy koğulu sonra badakmayın bir oyun koşuladı saat 11'den 37 etti. Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler, dostlar, tuğanlar, cigerler, amansızlara iş başladık buyursa bu direkt boz ver koyduk dağı 102'ni verdir 14'ünge ötükünde 82'ni verse bitirbe koyğum onsu kaygan akıdet deysinler жұмышты баштадық. Проекттің нолға қойдық. Бүгін күнгі 10 февраль. Күнгі суббота. Пробка жоқ. 2 балл пробка деп. Бүгін бір іштеп келелем. Бізмен чоғыла. Маға жақсы смена. Сіздерге жақсы көрі. Кеттігенде. Мұнағы жаман той қозды. Білбеймін, ақыр қоқтам не олатады. Көп байқа чол нұрым манер дейлім. Шығады. Шыққана телефонда сөйлешеді. Болды. Дағанса. Gelgiçe 3 kilometreden beri koyduk al öğrenç. Gelgiçe söyleşip geledi. Çatam çıkar. Aba buna töle deydi. Odan basışım gereken mi? Taksi de gerek bunlar mı? Ya şunu mınday nomerden qara turgan qılып koysa olboy dedim ben. Здравствуйте, taksi. Şimdi de. Çatam. 8 minütte de yetişiriz mi? Yetişiriz. Kettik anda tuğanlar. Жақсы настроениемен, жақсы мағынайменен бүгінгі күнді жұмышты баштадық. Bizмен çağırla. Yaşay albay canım sensiz bu ömürdü. Жақсы görüm жалғызым bir özümdü. Yaşay albay canım sensiz bu ömürdü. Жақсы görüm жалғызым bir özümdü. Geçir beni. İkinci zakaz. Korotkий zakaz. 15 minut ağa. Ciger 574. Keyinki zakazды alıp koydum 3 minutda жететкем. Tınbay işteyireyince, bir işteyince. Demalbay eleç. Pıtır kılıp. Ne olatken. Başta 11'de çıktım da. Başta 11'de. Men son minut 10'dan 50 ötkümde. 12 saattan aşık işlep göreliçi bugün. Ne olatken. Gel, kutuz жақта алыс. Чигара қач. Не қылды? Татанаушы. Жақында шалып. Көшеде. Dileğimin çın başına bak konsun diye.
ömürde tek жақшылықтар болsun dey. Bizdi Құдай қошқон шығар досым ай. Бұл адамдар чын достықты көрсін деп. Менің досым мен әркез жақтаған. Менің досым сені менен мақтанан. Достығымыз биік қылған байрағын. Менің досым бардығынан жақсы адам. Менің досым мен әркез жақтаған. Менің досым сені менен мақтанам. Достығымыз. Анан жигиттер, эгерде аккаунтуңар култанып калган болсо, мына номерге жазсаңар, кааласаңар оригинал өзүңөрдүн аккаунтуңарды ачып берет, болбосо левый аккаунт ачып берет. Ошондой эле машинанын жылын көтөрөт, экономдо комфорт плюска. Эгер жылы жетпей аткан болсо, номерге жазып, дагы толук маалымат алсаңар болот. Дагы бир заказ таштадым. Долгая поездка. 50 минутада. 1256-га. Пражский метро жака келип калдым. Обед кылып атышым, завтракта кылган эмесмин. Бирден 33 өттү. Нерсе айтайынбы? Шунча. Нол, көрүнбөйт а Яндекс номери. Асаң кичине көрүнүп атат. Анал жер тонировка жоктой болуп атабы? Барсаңар. Разница барбы? Жок, тонировка бар да. Ой. Так, тонировканын үстүнөн тонировка бастырып салдым. Өзүмдүкү тонировка бар эле. Просто ошо Яндекс номери көрүнүп калат. Сен сыртта жок, бирокчу. Сеңер турат, изи түшүп калган да. Кантип жок кылса болот аны? Лабойду алмаштырыш керек дебегиле. Мына ал жакта дагы тонировкалар кичине эскирип калган экен, агарып турбайбы? Ошондой да аппак болуп турат. Кое деп үстүнөн бастырып койдум. О, номер жок болбоду бирокчу. Анын үстүнө мынаны бастырып койдум. Болот. Элер эмне тийишпей унчукпайбы дейт. Унчугады тийишпейт, тийишет. Просто проблема керек эмес болсо жөн эле жүргүлө. Проблема керек болсо унтуп баса алгыла. Ами коэффициент барбы? Линия коюп коюнчу. Жакыныраак чай чече турган жер болсо бир нерсе шамшымет алыш керек. Максам түшпөй эле, мындай эле. Кайдасың, кайдасың, азыр кайдасың? Кай жерде кандай жайдасың? Санага батып зар болуп, о, сагындым сени сагындым. Кабарың айтчы барайын, караның издеп табайын. Санага батып зар болуп, о, сагындым сени сагындым. Сагындым сени сагындым. И закрыли ебальники. Нож острый, усатый как Бронсон. Я теперь в твоем плейлисте как заноза. Хейтеры на важном, хейтеры как ложка. Валяма за сторис. Это просто тренировка переднего еще. Одного. Ну да, так одно опускаешь, когда подъезжаешь сразу. Вопросы, блядь, это не тонировано, ёпта, блядь. Бул музыкалар мен жинди кылып коюн деди. Йо-мая, качан жетет экенбиз деп картаны кайра карайм го. 53 минутага 1774га. Полный эфир ачпасам болбойт. Аччыгар. Марсан сасып кетти даже. Төртөө келди, ёп, тегиде төртөтүң маз экен. Машина болушунча сасып кетти. Музыкалар мен баш кадимгидей ооруп атат. Кичине токтоп бир жарым саат, жок дегенде 10 минутта дем алып алсам болбойт. Музыканы азайтып коем, кайра көбөйтүп сураныш дейт, кайра көтөрөм. Азайтып коем, кайра көтөрөт. Ошентип келдиги. Эркекче дем алып алсам болбойт. Кичине дем алайын. Баш кадимгидей мээлер сайышып атат. Музыка катып койгондончу. Анан жандырабыз. Жата бүгүн коэффициент бар, каяка барсаң эле нормальный коэффициент менен заказ берип. Нөл болуп атат бүгүн.
düşüp kettim. Mantep, үйün жанына машинаны қойып кирип кетсең, а? Ушундай бир жерге келип калдым. Эмеке? Посолёк. Мына машинаны турсаң ара. Көпчүлүгү жабайын. Алла да түшүп кетти. 33 минутада. Интернет начарбы? Айда берейинчи. Çekerek gelip kaldım, ne var eski şahsemiden urgan boydan geldim. Niyet kılıp kovarayla, ben daim aytam ya. Постоянно videoda aytam. Bunday uyda yaşagan nasip kılsın barda bozga. 1293 rublga geldim. 33 minutada. Bunday. Şodam çıkar. 1.41 minut bu жақын жерге барады да. Дағылайындағы Дамойды асып қойыншы. Дамойды асып қойын. Бұл жаққа жаңасы құтеле қойшы. Дағдыле жүнгіл бейіз қойын, арча. Тұрстары қойған арчаны. Светер өчелек. Бүгін февральдың 10-ы болса. Пазар жоқ. Lexus RX 300 тұрады. Ондай тынча, таза ауа, айылдағыдай. Насып қысына кеттік туғандар. Жаңағы жақтан заказ бербейді. Отырдым заказ жоқ, кайсен жан тұрады. Енді драйвереске түшіп кетті. Қарасам жаныма 4 минутта жақын екен. Почти 1,5 километр. Так, пропустить. 3 kolon mu? Короче, 35 minutada geldim da. Manda geldim 35 minutada. 1200 rublga. Дискресал var, booster'de koydum. Нормально. 35 minutaga 1200 нормально o deyim. Damoyda asıp koydum ya. Damoyda oldu, pajalamdı uygu. Oldu. Saat 10'dan 7 öttü. Uygu 40 minut eken. Sekin zakaz berse beret, bermiş sekin ayda verim. Oykana kılıp jata alalı. Çıkkanına 11 saat oldu. 12 saat oldu. 1 saattan keyin. Biroq normalne 35 minutga 1200 geldim. Перевод кылды. Жаман эмес. Яндекс кайсын чамтур заказ берип койду. Айла жок алдым да. Аны неме боюнча 91 бонус калды да. Ошол боюнча айтайын деп аттым эле да. Кечеде бирөө айтат. Кече бонустун акыркы күнү болду, мурунку бергендерге. Үйгө барган жокмун. Машинада эле уктап калдым. Бонус бүтүрөйүн дедим. Az bonus urutacağım anamla deydi. Bonuslu da uykudan kalmakla erkekçe. Bonuslu da uyku zaman de. Ben de orada gözlerim çarşap kaldı 11 saatte leç. Ben çal göğüşte albayım. Video tarkan günler o ne güzel işte özüm atak. 10 saat 8 saat. Normalde de. Sanca işte koydum. Yaklaşık 1200 var. Ол жақтан 7800. 8000, 9000. Normal эле. Жаман эмес. Жалдар жаман тар экен. Кеттик анда заказ берсе берүүсү жок. Акыркы заказ таштадым туугандар. Үй жака келдим. Үй жака да болду, центрге келдим. Үйгө пажаган баскам. Маяковский метроға келип калдым. Мындан ары секин. Минге коебуз, эмне кылабыз башка? Kol götür adat. Assalamu alaikum.
Kırgız tuğan eken. Подписчиктер. 41 минутада. 1229. Үйгө 24 минутта жетет экенбиз. Бүгүнкү смена бүттү туугандар. Мына жер палтын прокопка тез 1 минутта сүйлөп салайын. 314 км жүрүп койдум. 11 саат 39 минутта машина жүрүп турган. Saat 10'dan 57 öttü. Ровно ушул убакта чыкканмын. Чыкканыма 12 saat болду. 12 saatта. Дәл менен сүйлөп коеюн, 8600 дейт. 12 заказ. 8600 жана Эмбреерди 1200 кошобуз. 9600, 9800. Нормально. 12 saat. Жаман эмес. Иштеп салат. Ошондой. Мындан кемитебиз. 1,5 рубль бензин кетти. 1,5 миңден кичине көбүрөөк. Машинага 4000 чыгарам. 5 рубль чай içtim. 6000, 7000 расход. 6000 расход экен. Ошондо 4000 болот. Кийинки видеолор жолукканчанда. Тыныч болгула. Ассаламу алейкум. Аманчылыкта, тынччылыкта ошондой жолугуп жүрө берели. Чарчап калыптым, тилим айланбай да. Ассаламу алейкум.